Ja, dat ass lo Di Eichka vum Haiier Lettzeburg den EMC hunn Europäen Midnight-Cup mat Ferngstalt Autoren. Dat ass Moosstab vun 1:21, dat ganz kleng am Elektro, wo ma am Wand am an der Hal fuhren. An dat Haiier lo, dats ma mat puer Länner ze Summe kommen, fir dats enorm stand nëmmen iwwer Internet, der warmoll zur Pla sech gesäit eng Koska fuhren. Aber et Flot ass dats mal lo Di Eichka och direkt 4 Länder hunn, dats dann Lützeburg, Deitschland, Frankreich an Italien, die do sinn. Samstes ginn dann die Qualifikationune gefuer. Da huet den dann puer Méichkeeten wie sech qualifizeiere, wie no 4 Beite sinn Start. An der Sonne sind dann die grös Finalen, an do geht dann Furcht de Moment. Also eng Final, dat das fir 7 Minuten. Do fuhr maximal 10 Schofer an enger Final mat. Fir dats net grad zuviel enket op der Pist. An dat da fir 7 Minuten wirklich Limit fuhren, sos kann ich net Pferdspringen wie ze gewonnen. Datwichte op Schifallmoll pnøen. Dat ass fir ze wëssen, wieviel Grad sind Taibannen, wie was bis moment op en mi Mëll pnøen huet, Profil slicken oder wat ëmmer. Dann natürlichch och Urlech vun den Amortiseuren, op den Delo schneller firderen mi hart gin oder wéi auch ëmmer. An dann Spur erstellen, de Regelage, Meeleung, Mannerleung, wieder ze gesinn, wenn man lo eng glatt Pist huet, an Villeechtung, da méch soviel Fehler, dann da kann Di noch net grad fir bei.